Pozdrav svima, dobrodošli na naš današnji trening koji je za donji deo tela, tačnije noge. I kao i do sada, trening započinjemo laganim zagrevanjem od glave prema nogama. Od glava, dajem desno. Ruke pored tela, rotirajućim pokretima ramena 10 krugova unazad, pa 10 krugova unapred. Lako širi raskoračni stav, jedna druga strana. Odlično, zatim ruke na kukove. Pa pravimo 10 krugova jedna strana, pa 10 u drugu stranu. Ruke ispred tela, jedno drugo koleno po 10. Širi raskoračni stav, jedna druga strana. Pa, ruke ispred, kukovi, noge ispružene u kolenima. Odlično, ruke na kolena. Pa po 15 puta, jedna, druga strana. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Odlično. Nakon zagrevanja krećemo sa samim vežbama. Počinjemo prvu vežbu. Za prvu vežbu ćemo koristiti ili prostirku ili tepih kako kolena ne bi oslanjali direktno na sam pod i da se ne bi žuljali i povređivali kolena. Kao što smo i rekli, za prvu vežbu spustimo se na kolena, sednemo na pete, stopala okružene. Ruke držimo u visini ramena. Podižemo se gore, jako zategnemo gluteus i vraćamo se nazad. Jako gore zategnemo, vratimo se nazad. Gore izdah, dole udah.
još 10. Eksplozivno gore, polako nazad. I još 3. Odlično. 20. Odlično. Mala pauza. Pauze će nam biti po 30 sekundi samo za prvu vežbu. Vežba nije toliko dinamična, tako da ni sam odmor neće nam ništa preko biti potrebno. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. 3, 2, 1, krećemo. Jako gore, polako nazad. Izdah, udah. Još 2. 20. Odlično. Ponovo 30 sekundi pauza. Namestimo se u početni položaj i krećemo u treću seriju. Izdah, udah. Here we go. 2. I još 1. Odlično. Spustimo se. Još jedna pauza. I ostala nam je četvrta serija prve vežbe. Krećemo. Jako gore. Još 10. 15, 16, 3, još jedan, jako gore, odlično. Pauza 60 sekundi, prvu vežbu smo odradili i krećemo na drugu vežbu za danas.
Za našu drugu vježbu stajemo u paralelan stav i vježbu izvodimo na sljedeći način. Idemo iskorak unaprijed, pa odmah zakorak pozadi. Vježbu radimo 3 serije, po 8 ponavljanja. Pet, 3. Odlično. Idemo druga noga. Ukoliko vam je teško da uhvatite balans, slobodno možete stati na sredini, pa onda odvući nogu pozadi. Pet, 6, još 2, 7, posljednji, 8. Odlično. Mala pauza, tačnije 60 sekundi, pa opet krećemo na pravu stranu. Još 5 sekundi. 2, 1 i krećemo. 1, 1. Četiri, još 4. Jedan. 8. Ukoliko vam je potrebna pauza između nogu, slobodno odmorite 10 do 15 sekundi i onda pređite na drugu nogu. Kao što smo rekli, slobodno možete praviti pauzu na sredini. Pet, 6, 7, još 1. 8, odlično. Pauza. I ostala nam treća serija iskoraka plus zakorak u istoj vežbi. Treću seriju. 1, 2.
6, 2, 7, 8. Pauza malo samo i odmah krećemo drugu nogu. 1, 4, 5, 6, 2, 7, još jedan, lagano, 8. Svaka čast. Pravimo pauzu, 60 sekundi i krećemo treću vežbu. Krećemo sa trećom vežbom koja je bočni čučaj sa podizanjem noge. Ono što je bitno kod ove vežbe, da kada idemo u stranu, noga suprotna ostaje potpuno ispružena u kolenu i onda vraćamo nogu gore. Vežbu radimo 4 serije po 10 ponavljanja i jedna i druga noga. Pauza između 45 sekundi. Paralelan stav, idemo stranu, koleno ispruženo, pa gore. Izgled, podignemo nogu. Pet, još 5. 8, 9, 10. Odlično. Krećemo. Druga noga. Strana, koleno ispruženo, pa noga gore. Udah, izdah. 3, 9, još 1, 10. Odlično. 45 sekundi pauza. Vraćamo se u početni položaj i krećemo strana gore. Šest, još 2. Izvinjavam, još 2. Odlično, 10. Idemo, druga noga. 1, 3, 5, još 5, 7, još 3, 8, 9, 10. Odlično. Ponovno pauza 45 sekundi.
4 serije. 8, još 2. 10. Odlično. Idemo druga noga. Pardon, stav. Koleno ispruženo. Šest. 7. 8, još 2. 9. 10. Odlično. Još jedna pauza od 45 sekundi i ostala nam je onda 4. serija i sa 4. serijom završavamo ovu vežbu. Četvrtu, poslednju seriju ove vežbe. Na jednu stranu. I završavamo sa ovom nogom. Sedam, još 3, 8, 2. Odlično. To je bio 10. ponavljaj, minut. Pauza, pa krećemo odmah sljedeću vežbu. Četvrta vežba za danas ide čučanj sa još jednim čučnjem kraćim kada smo još 2, 9, još 1, 10. Odlično. Pauza, pa imamo još 2 serije čučnja. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.
5 sekundi. 2, 1, krećemo. 1, 2, gore. 3, 5, još 5. 9, još 1. 10. Odlično. Odmorimo, pa ostalo nam je još jedna serija. I ostalo mi je posljednja serija čučnjeva. Kreće. Čučanj, sitno, gore. 5. 8 i još 2. 10. Odlično. Malo odmorite, potresite noge i ostale su nam još 2 serije. Pretposljednja vežba bit će wall sit. Vežbu ćemo raditi u statičnom položaju, tačnije u izdržaju čučnju uz zid. I've been all around the globe trying to protect your soul. Što se više spustite, opterećenje će biti veće, odnosno što se podignete, opterećenje će biti manje. Ruke, ako budete držali na butinama, bit će malo lakše, dok ako su ruke u visini ramena ili na kukovima, bit će malo teže. 5 sekundi. Odlično. Podignemo se, protresite noge, krv se nakuplja, osjećat ćete kako se noge tresu. 45 sekundi pauza, pa još jedna serija wall sita i onda za kraj prelazimo na jednu vežbu za gluteus i zadnju ložu. Vraćamo se ponovo u čučanj, spustimo se leđa u zid. Nemojte se odizati na prste, držite pete na zemlji. Još 15 sekundi. 10.
2, 1, dobro. Odlično. Pravimo pauzu 60 sekundi, pa se spuštamo za poslednju vežbu na pod. Kao što smo rekli, vežba koja aktivira gluteus i zadnju lošu. I ujedno to je i naša poslednja vežba za danas. I ostala nam još posljednja vežba, to će biti vežba za gluteus i zadnju ložu kao što smo rekli. Jedna noga je savijena po 90 stepeni, dok druga noga potpuno opružena. Podignemo, privučemo, spustimo. Vežbu radimo 3 serije po 10 ponavljanja. Odlično. Promena noge. Laktove držite sve vreme ispružene, nemojte savijati ruke. Odlično. Pauza između će biti 30 sekundi, znači da radimo jednu nogu, bez pauze drugu. I nakon što smo tek uradili obje noge, tada pravimo pauzu od 30 sekundi. Položaj, noga savijena, druga opružena i krećemo. Izdah kad savijemo nogu. Odlično, 10. Prelazimo drugu nogu, opružimo, podignemo, savijemo, vratimo. Odlično. Pauza. 30 sekundi i onda mi je ostalo još samo jedna serija, pa nakon toga istezamo. Se i može. Dva. 10. Odlično. Idemo druga noga. Koristite ili znači prostirku za vežbanje ili tepih kako koleno ne bi bilo oslonjeno direktno na tvrdu podlogu.
3, 6, 7, 8, 2, 9, 10. Odlično. Nakon što smo uradili celokupne noge i obuhvatili svaki segment njih, prelazimo na istezanje koje nam sledi na kraju svakog treninga. Krećemo s istezanjem, jedna noga opružena, stopala od druge noge uz butinu, prste. Nadam se da ste tokom ovog perioda popravili vašu fleksibilnost, koju zaista možete da uočite na lak način. Ako ste na početku mogli da dohvatite samo zglob, a sad već možete prste nogu, to znači da se... Znači, glava gleda u koleno. Dobro, druga noga. Uvijek će jedna noga više biti fleksibilna od druge i to nemojte da vas brine, to je potpuno normalna stvar kod svih nas. Odlično. Spojimo stopala, privučemo noge što bliže sebi i laktovima lagano guramo noge prema podu. Znači, nemojte pomerati noge, zadržimo jednu poziciju i tu noge ostaju sve vreme. Odlično. Istegnemo jedan gluteus, noga opružena, drugu prebacimo preko, ruka sa spoljne strane, glava suprotnu stranu. Druga noga. Odlično. Namestimo se u položaj kao za iskorak, prebacimo opterećenje ka napred, uhvatimo rukom nogu i nagnemo se ka napred. Ako vam je potrebna pomoć, slobodno se pridržite rukom za stolicu ili za zid. Što se više nagnemo napred, to će kvadriceps biti više istegnut. Dobro, spustimo. Idemo na druga noga. Odlično, lagano spustimo. To je bio naš 10. zajednički trening. Vidimo se sljedeći put. Do tada ostanite zdravi, vodite računa o sebi, a mi vežbamo ponovo kroz par dana. Vidimo se i prije.